Juah-juah mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak dengku pesakat kami suku ten keluahan eng, mersodip mo kita asada tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasi dari en, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, Sodip mengido pengurupin. Si bagian ido kelapihan simbadia, imosi tersurat ibas pesalmen bindu 86. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat peteluhkan si mendok. Kono ngode batangku. Maseh mo ate mu baku ale Jahoba, kumerna terus ari ngo aku dak mersodip tabakono. Bekita karinana siniku kelengi kami ibagesen Yesus Kristus. Sadi kendauh na kita menandai debata, sadi kepercayaan na kita tabasa, bakune kita boy percaya bana debata, bahkan sinderang makdeng kita menjalo basa-basa di debata. Natsi darien menggambarkan kininjol mit perpesalmen deket Jahoba. Boy kita tengen 3 kali, bakune Jahoba kipesoh gelarna secara langsung. Boy kita ida i ayat sada, soh ayat 5. I 3 kali perpesalmen menenggoi Jahoba, ibas sebutan debata Adonai. Cara perpesalmen menenggoi Jahoba isen, idi mau pengakun ibas kedaulatan Jahoba, ibas geluh perpesalman. Ibas kinin jolmit nabak debata, iserahkan ngo karina pergumulan ning geluh na bana debata. Isadari ngo keterbatasan na tiki pedempak ba alo-alo na si kejam, jana si merusaha lako ki pemati iya. Si bagai kita idah i ayat 14 so ayat 17. Ibas pengidonna perpesalmen percaya taba Jahoba bahwa Jahoba boy menolong ia. Kita ida i ayat 5 ayat 10 deket ayat 13. Sodipna oda ngopelin mengido pertolongan sambing, tapi merisi pengakun ibas ise debata si kibaing ia berani ki pertaruhkan geluh tabasa. Merkite-kite pesalmen en, idi longo kita berefleksi. Sadi kendauh na kita menandai Jahoba. Penandan ta taba Jahoba tentuna terida ibas sadi kenjolmitna hubungenta bak Jahoba idi. Sadi kenggatina kita bergumul bana debata idi bagai si ulakan perpesalmen en. Sadi kenggatina kita membaca kata ni Jahoba nalako menandai sifat ukur bak kuasa ni Jahoba. Jadi terus mau kita belajar nalako menandai Jahoba. Mersodip mau kita. Oh ale Jahoba, rajai deket pergeguhi mau kami. Asa boyku ula kami, tatamu simbadia idi. Ibagasan Yesus Kristus mersodip kami Pakko. Amin. Bagi mau renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan i kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Juah-juah mau banta. Shalom.